Ya le fo itabali yo le atudu o male vivi inga o le fatunga o le urua i ava i sa fotu po le ava i sa fotu. Ya o pese fa amatala ai le to inga o le ava sa fotu fo mai na turua i ava. Ya o sa fotu fo i e tele male ano anoa. O tala tuu matala le vavau o mea sa tutupu ma faa pine faa mawina i le tala faa soropito le aturu. Ya na mafua fo i pena tutupu i le fioanga o se fioanga fo i e taoto ai ngafa tautupu o le aturu. Ya ua filifili a mata i le tatou por kalamele de ivanga o le afiafi. Ya ona o le manai o le si ufonga ma le fatunga fo i o vivi inga o nuuma fioanga e mai se fo o le faa matala tala ina. Ya o me fo i e pine faa mau ma manatua ai ma lawi lo ai. Ia le fioanga fo o sa fotu to lo le pa ia o le fio sa o faa ma sa o malau. Ia le ati poniu po le fasau. Ia ala ala tai fo i oile li o le tu lo fitelenga la vea. Ia ala fala fatuna o le liro maiava. Upu fo e basa dia i lo tatu waturu ufo mai la sa la fai. O so la vea. Ya, o lo fia antai tūlanga ua na o le social media le nei aso malunga o penga ta whailangi. So le, e maka uki are tūlanga ua iai le vahenga fo i lea e tusai ana nafi. E le vahenga lea sama lena tapua i e le fionga le lipa le mia. Ia ona to iai le observer i ana ia lava whaatalitala noanga e me se fo inisi o minister. Au vai akula. So le, wow mai lava le observer. Oi wa alu wa news wa ngale media outlets amato New Zealand. Male to tele. Wa alu fa soro a ko ai le saunga le ya. Se taimi fo itato watu ele tato media watch. Tato media watch ole ai. Ya se itato wasi po le atonu le tulanga o yai ia le ai e fa mo mali ele o teloa. O le wha monga mani. E pe ia tangia mai wale o to iei. No wonder why ua tele lava me ia tutupu mai e tau te fiu ai tau tu ia tule tūlanga ia. Sito ina fo o sa vea sano mali. Wha manisi o i tu ole nei media. Po ole newspaper. Ai pe ia tangia mai ua silinga tali i se ua se la vea. Ai pe ia leu te tau vai atu ai se i to ai tau nuu mai se taimi ia le tau sala ia hana moana fo i tapenanga. E peila ya tangia mai ua fase ese le management. Yes, but to be confirmed. E tangia mai ua le o toe lalo o le afo itamali. E folinga mai ua i lalo o le aula ia inkia ia. Ea, o la utau whaalongo le ana nei tapenanga fo o le media watch. But ele mana ia le tau topia se isu mai hana o umana fai isu suenga e le tio ala a tangia mai le alu fa solo a koa ma le alu fa saue o le tulanga le wa ia le au inki ia samo o le tangata tonu a le tau te silisila mai ai o le ula le nga alu e so sofa le tulanga o le fia o le mota o le sunga le lau le mali to prefionga le palmia o kou silisila o tau al tangata lea o le ingi kia lai tusitara lesi edita lea al PPC o le tangata lea lai le newspaper lai le observer i Samoa one of the editor but he's a rep for the PPC UK o tau sisila tunga te lo le mea wala ina tele na whawhenga taia te un over tuata nilu to le ua makua ma mafi le mea rodo popo ori o matua whaale tonunga le isi vaenga tau sisila tu le si au mai tai le tutu mai lumor pa o tale na ile private residence o le fionga le li pa le mia ai tau sisila tu fa tai malu le malo o le nai fai le le nga luenga tu langa mai ai ako sisila mai kuku o le kusikalanga ku mai ile sila mai tai le nali mai pe tangi o tai le na o ko sila ila ei le au ke pisa ku ofu la ei ya le o mala to sila to fo la ile to le po ole tangata le na le nga
le na reportia mai le fa pe na ia tagata tonu ala le fa uru ai le edita le fa pe e fa sa tu ai so fa le le alu tonu mana e po enta o matuala ngona i malo fa no langa e una tongi se e mau popo o mele wa ia o ko se la kusamo ku so le bele wa ia e fia mi wa e fia kamale nga lo wa upo ola ula pata inga le la vatu la tawa wa no to le fia la una o lo fo ya la to fa tupu mo lo wa ya o to fa meia ai ta va le o ma to ma inga sa po to ti sila o to ola isa mo sa ola inga sa po ola isa mo sa ola inga sa po o ide o vai kunga pe ale eva mai ile fiki pe ale sa ola inga sa po ale te fo ia ese mai lupe matasila ma sa mo ko inga mena ya ko inga mena la ngai fa ka vale o po o mele to sila tula oi mau wa talu fo ia na urpo mo o ele wo pe wa faye ma fa tita inga fa pene ya se e fio mai korfala anga ka kawanga ko e afia pe la to fa wo mele la tau vale o fo ia wa makwa ma ya mala urpo yoe monia o tau la tau to so e pe fa fe so oficial korfala pe fa fer fengol mele o le mele hea restoration kwa ula ka wa suia ula ka wa hipi la ka su e la ka fa hipi sei tau su e kwa ngia o skaili pe le o hipi po ke rasta pe fa flat top le mele la fa le tu langa le tanduana le me foi le wo va tu ai tanduana na pisi le sa ora inga sa po o sa mo ya sila wa ese foi le tu langa le wo va tu ai le feo i me po fai ole o isi po ma ve e konga ale fo ala ku le po se vai langa ko fe ro le me mo le te fai tu ar tanga talia e fai ngar PPC UK o funge e alu markanga kanga e alu va ai le kupu ofsidi na te vatua fa mata oni ona lava ia alu fa tera no ai ia King Charles ma Queen Camilla ia po tanga ta fo io ai ko vai mai o fute ko fa mi sai ngo fu fa mo wa do sila mai sa mo i lava a sinia eritale ko vai ele ti yo fo i sa wana tustusinga e fa miki ya fu fo ngon kuskusi vai tato ye male mata pongisa vai tato ye male ako fa ele lupo ala me ko kongo ako fa ka mai ole fa ila fa sea ai sau fo i kala ile lau mangu ia mai sa mo ma mele na tupu yutale no fo anga ole fionga le ipale mia le so fa tu le a kaula mo mai fo ile po odi angu sange me o po ole ya tawa le me o tupu vai oi o do po mo wanga lo lo ho ngai ki fanga mo ka ko lo yo ka yo prime yang sau o sa ka le ke le ki fio mo ka do po le leila nga nga lo wa sa ro yo prime wa o sa fa falao po fa falao o le mo ko ateti la va ka le o sai la ngai le besenga u po le mar besenga u po le anga o po le leila la makanga wa o anga makara u po o po le leila nga yo prime ma ko me fo e fe ka kai umiuru ai uru ai ele ya o vai falar le anga pula e para e wa miu ai seu tau fofu nga e fa since na tatu fa e ai le sa o yasila o le sa o la inga sa o po pe yo le o ke le ai inga sa o i masau i runga mar ko inga o po la le o felilonga o le aso fina ngalo e no o ke ya le fa o sila pe fa me ya maule le wala ka wanga ngo forsa o ja mo la tu la fe ka ngo fa le sila ma mau fo le ke uma ma le po la ngala ile un po si dinga la ngala sa mo fa
ele papai ele ku fa kasi de ruanga e pui le masenga urupo le ele uma greba nga pisra urupo nga fi uma ku le liska ku urupo alo fa pasi alo e fiki su ele urupo nga ku sa mo para ko bene fe sa mo ya va ale tu dungo sa ngala le sa ku dungo masavati alo e pingi lo ile por la mo urupo ya ma fa so ala ye ola so fina ngalo ye olena ta sa malaina le tulanga o ofu ai ele mse so ka uanga va ayaka ya wa ole ta u ola ufata ta u na fifa ta u ngai ko ngoro official par mi la e nga va ye risi ko kere mai ele se me fo fa so ol melia ale ala sila yo fo ye ngo ele va ngai o yu kar mo kar ole fionga le par mi e feo ai mai ele sila mai ka ile ku mai marsi o ki manga sikaiti ole be e fu ele mela o ya a papel lá eu fazia hipócrita que lá mas livro com a val posso que você o qua e por lá que morongo foi fai foi lá eu fez lá e mal para mim só que me tinha que para mim só ele se fare com som ofuso e por fazer mais por o moca essa lei e lá que foi eu langa ole fekanga o kulanga o kankaleo e kau on abel falo natun ole ofu e silinga lava on puseme ai ofu e fale ko no falo alo kankale tia le vai io un cari falo alo bo kankale vai lá vai lá ya me soka ko samo ai la ko margesi o ki si vai pe mara ke rengo surmana ya le observa le ko mai kai mai tai le ai tu mane shoot fa ariali o la tu vai matuli ena ta fa ya tua ya kamiro ko margesi di mana tua la a kilo ia tu stala mai fa fo ya le o fa ngai samo a kilo I fainga ia mala e o ka ko kuskala e o vai para mia o vai le au malo po mingi ska fo whoever even fo ile o ya kula e para kai o re kuangai po o I lava a faila e atu ia la winkia ia ma para langi ma kilo ku ka ko ofu e puler ka kai ofu ka fa I maroi it's the same thing ole aka go fo ila ko fa ia ole si ka mai kai le ki ki a vai aku pe uma lava Dr. Mandip Riley le pa mai le sa fu mi peltani le podcast PCC mo Longkonga ole la ke vai aku le ofu le o kanga kai poko mal ma fau ole sa power mercer le mela ia me ka kilo le si inkia le ngra ko fakas kuma wa vale e se kai me ka mal ofu mela fa ya lena ya e ka mo le foka mala le foka ka ul malanga le al palmia ole private property le ku le se office le no le go for falo le palmia ai ma ko foi ele fala la mele ku o le foka ka u ku le singa ba imbale le foka ka u I lo ma ka me fa penga ai aku penga ka nga la paparazzi foi nga so skai fa le na ton o skai fa ku u le fa fole ka skai fa paparazzi ba nga ai se time join mai ia le tausala ia hana morta media watch but no wonder why o le lana tau mau wai na ia o whaalongolongo tu tapenanga le asole nei media watch o le aia tangia mai wa take over le pulenga a le Sam Observer e fōlinga mai wa iai lalo le au inkia ia ma inkia fiki ma di tūlanga whapea le lai hoko i marko inga skairi rea ko inga skairi fo i lea e au ngā I papalangi ai fa ingoa sa moa le so fa ai ola kulu le va tungo to inga stadi le va ko ka fa peso so fa fosi de maso fa ingo mia ole ola o disappoint fo le por of fa ke yo o spelo la observer ole kelle yo kai mi le ku se bari ngol ka kala fa ariko ka se pepe le sing ngol ka kala fa ariko e wa tatu vai la tatu sa foi se fonga se ku si fa con e sa fa mo editorial o scrivi ele ese publisher le ese chief editor o que le lopo le editorial e foi ka sa un quale ai ma sengo
o ke masalomia lava la le sokanga kanga ma le chapipi le chapipi e sokanga kanga wa so se ari ko foi kanga always lava attack le fast a mai me pi o foi ngai fimia foi ko mas ka mai a si la foi e tele na fa nga mai ai tangata ia la tu te attack ngar fast wa yo foi ai me a puruku e mai runga e o me ali si o wori le si la ki foi le fa si foi le fast le te foi o tape na mai le America Samoa e mai ai runga e matua fa nga mai ai la observa ma tu la fa pena ro vinga le na fa ya tu la tala o le ala o sa ngi runga o le la o ngi wa you can tell le at le philosophy le fa ngofio no philosophy ave informations fa penei le wa tara no mai le radio and set le tara no mai le PMN le tara no mai so o le ateleso no to tonga pe ato 531 o le ateleso to tonga pe ato mai ya hana tato media watch alu winga le te fa yetu o peise maku ia nga sala maku ya a o sau no ngor manino ya man to foi la vai la ya fianga ya le ya to no fa yetu ya na nafi ile meole avior karse ai fai kau ngai la ile mele au mai finga ngalo papalangi me ko se pei o la wali li fai ko inga article lenga li fokusi fa mai o fa sala ko ma events ma activities mai le la wo kusi mai finga ngalo o foi la vai tia papa driver la tobia ila na foi sianga ngo so ngai au mai dung ele li fa ko e pei foringa mai o matua sai kia pei o fa pe mai o le o fai tatou sa mo fa ngale fai North Korea ma o sila e mafua o nga ole ave kala le anga ma le ave kala se o ngus pepare o nga la ia ma afianga ona fai tau wai le o papalangi fa pera o ngus pepara ma media te tele ui okay o fori le o activities e o events o me o mongo ngama ko kapu masasa ile va e vai tatou e ke lo ele vale ka ko fo fa o mele wa le ko fa ko fa makangala ko fa na o ka ngele ku le fo ko va ku le fo ko fa ka le so le o si o ele ngi o ga al fesiri fo le fa ku pu bebesi ai le ai mo se ma fo nga la ko fa lo inga le me nga le nga fa sa le observa o lo ko winga lo nga ka lo la bolenga ai se ka lo mo po la ma fo le mo se ma fo le mo ke mo ku singa ye fa ngi kong se savia ya onga ka ko le kulikunga o ke ringa lao ele va le ka kai fafo o si mo ka kai fafo por kai fafo wala ku mengi ki kilo ya for example ki kilo West Pires ki kilo Laxen ki no ele va Laxen le va West Pires ngar ku la comida team I find out mo por la konga le reason ngaringa ole mele wo loanga nei I fa nga ino le au inkia ya and like I said I think hana holds some information se le background or tulanga la se vale wa yai te mini po aila wa o ninga o aila wa la o running mal operations but to me it sounded like makua fia la au inkia ya a fai o la ia ile le ioenga ke le akula epa o la ia ile kulanga foi le ongiro ia ai sila fo ta silo ia ngi sila le wala fila fi wo le lo po fe o ia le o fiu ka fiu e lu ia le sili le o pika me mea e o fiu e lu ia kuma nga sau lunga ka ke fa so lunga I wa le ke le nga ngi ko fe solo ile manka ele se mele anga na me o le sau la fa ali lona fiata mai mana tustusinga te lo tanga tauma you can see fo ila li eto a fai o yengi ko inga kanga ka fa peta likes e ia la ko legal background leo I fo ka pui me ia ele te ila so na tu fau le kala ngoa ma le andu fa lo le manga ala winkia ia o le bango follow le edita la observe Charlene Jan o se kuskala o le bango mafuka masango ma ke le fo ese la fo ringa mai ese la lo for kamera sango ma fa ko ko fo sango o le fo ki kilo so se me la va kusinga e kusia lo ngoa o is la va lo ngoa o fa ka fo ia fa ka nga it's not too bad ai or kanga le editorial or kanga le publisher kanga le se ngoa or sa mo ia or sa mo ka fa langa sa mo
ele o ese ya ale nkia kala le nga pu fa le observa awai foi vai ngala ikia o nga pure kala foi no mai kele il marsi angar kala ya le ngale foi Marieta le foi Sumaga ya le foi Xavin le foi le si vai ngala ikia le kuskusi le va kule la ko ariko se mai le inveske aingi wo a fonga ya Sumaga ya mangisio la ko o la ko ngale fa la nga pepa a foi la ia kai se ia mai ya langai foi susuanga a ko manga ya kienga a keroinga ai sa me wale kum ko ngi ki o ko ka fa pepa o fisili le ala ina o fisili ngia le winga le reaction le wa batu globally enough is enough o fisili le fa ya o le ala le mele mana na o tato ia ka ule la no langi mali poki messi kusal mele le mana na o ile tote pe for mo menga le after ba ngali tu sa mana na o ia ka ngo feel observer onga o le fei ka le faya inga ya la audi kusal le ka le faya inga ya la audi le ai o le fei ka vale afua ona tango fi i lo le encourage ma pe fe tango fi entertain me ia faya observer as if o mea mo ia le ufa lengi la ko right fa me pelo yeah kala from so lenga fa ya ngamlo you have no right no right ke fa kala ile me sa o me se I am quale se right ke sa we kala pelo ma fa ka ni fa sa lo ma pelo ale so me ali ya ka mo kuskusi pe la vola ngala ko nga mo kala fa vai ele talamua força ngia ka mo fai kaule idari ko talamua ma ngai ia fai ngol kala talamua langa fai alai outline le ai reasons ma fu anga ngalai onga ka fia le observer ma foi nga manga ole le parmia e ka ofi mo singa kaimi sei koe vai polan me se suinga ala ko a ke fa ko ese famoso le observer e kaimi nga kuli nga fi ale aku fai mo dariko la menga na ko fa ko senga lena anga pesco fa ko senga nga fi ukaria ko fa ko senga ni ai ko waku haru nga fi aru ni aso o ko fa nga parimbia o ko se o le tali o yetu inga mea o le su ai o pomongia feto ai le tula fono ave ia wa manku o le hava vai e o mai maka nga makua fa i article Pepelo le observer le na matua fai vai la so sesia e o foi letter tu fai atu e o ai fa lungo ngana sa mo e HRP sa run le HRPP ale le leva le fa mo mai Dr. Matthew Tainau e o ya makiu tayau sorry le sa ya fa ko ngor observer remove the article immediately say Alec Ekeroma and the list goes on and on and on. Tuala por course fu. Io come cosa che ne. Over course fu me se observa. Alo winga le na fa tu la tala. Eu te lo fo o te tau fo il official par mia. O te tau official par mia male fai lo kusi. Ai me se ia lave o nga ngai le lave. Wa ka wa o ke ngofo ia fai fo singa o kala de mele. La esanga ko fawa ya le observer pe ke fia fo mo e ke ngofo ke fakanga ngu ko me ya e ke le fo ke kaukala fa sa ukara kuro wa la le fa ngar so fa nga ila nga ke fa lo fa fiko la nga kawanga alu bingo fa meltalanga nga o ngofo ya o ele sa ukala ke li fa ye me ma ele fa sa press release pole press fa sa statement o fo singa in charge o le page government o ko kiu ke le amar ko ma fa yo ko ke foi pui de official parbia pui le angol ko ngaruenga nga se ele fa ko pui o angi pepelengi me pio ale ko kiki kanga ka uma sa moa ese se article la observa ko ke vai post kanga ka irunga ya ai le mas o mai fa sao ai le se fa ko ese le ai lava mas me fa penga se fai ma fixe ka ko YouTube fa mo le mo to telo la tole fai ma medi mai ya fa pe foi nga le YouTube pe venga tune in mo Facebook se fai ma tau fai ma le tulanga foi o le tato pro kalame ya fai ma tune fo mo Facebook
Armelna le tupu. Ole mo kwa ia le si mea mo kwa le hai se ai kia ngi ka. A pa pe o ka fia ko mo nge kai pupu. Se o se la mo la fe u ia wala fa ko o ko sa fa me ka ko ke manga o. Ai o ngor ka o le o ku ye se o ko mo ko. Le la o ki ngai ko lo. A ke fa ko se la mo la fe risi se. Em fa ko mo wanga me ko ke manga o. E a ngo mo ko wo fo e. Ole ova ia tuele ngatala ile melen tupu men na fiale o tau fai fe punga mai si media. Me se foi la the likes of mainstream medias and journalists. E pei ole like ole PMN, ole Radio New Zealand, ABC Pacific. Yes, ABC Pacific. As well as Barbara Driver. TVNZ. And TVNZ. Em faina e faso mai ile vaenga le. Do they receive the full message? Are they aware? Famato aware tangata nei ile mafua anga o faia yele fionga le pare mier ma le vanga le o a pe foringa mai nga o le lawalunga o le meta upule tule me. Yeah, I genuinely, after what I've looked into, I don't think they're aware. And the reason why I think that is because often the people who fill these roles have a bias, but they don't say it, but they use these tools, these systems as like the workplaces to send their message across, which is why we've seen poor reporting from RNZ, PMN, and also ABC Pacific about what's going on in Samoa. And what they're actually sharing is misinformation. And if I saw me, let's go to the radio and see it first, okay. Or whichever order that you want. Sure. I would actually like to start with Pacific Media Network. If you could bring up that headline, please, Jake. So this article was written by Renate Rivers, and I'll briefly summarize it. Samoa's Prime Minister, Laolia Lemaliatua, has banned the Samoa Observer from all government press conferences, citing what he describes as disrespectful and inaccurate reporting. The decision follows an incident in which Observer and BBC journalists attempted to confirm his return from medical treatment. The Observer's editor alleges he was assaulted during the encounter, which police witnessed. A BBC journalist present said the media acted respectfully and expressed concern about transparency. The ban comes amid ongoing political tensions, including a major defamation case against the Prime Minister and broader security of government transparency. The confrontation and the ban has raised worries among media associations and press freedom in Samoa. The two people who said they were attacked showed up, one from BBC and Samoa Observer's editor, which is Shalveen, who's the editor of Samoa Observer. So in this article written by Renate Rivers, could we bring up her photo as well, please? This is Renate River, who PMN has trusted to report on issues from Samoa. Further context, PMN is government funded, so they have a social responsibility to report honestly, to report with truth, and to find the truth, and with cultural integrity. So that's applying Samoan cultural values to how they find this news out. Have they done it in this occasion? No. Which also reflects badly on the New Zealand government for not hiring the right people to tell these stories, to tell the truth about why the Prime Minister banned Samoa Observer, and they failed to. I'll also add an extra layer of context. PMN have an MOU with Radio New Zealand and ABC Pacific, meaning that whatever PMN reports is going to be shared to these other outlets. If we bring up the amount of audiences that they have, please, Misa. Yes, those screenshots right there. So if you look at the amount of people that are following these platforms, could we look at the RNZ ones? Look at the numbers. This is the amount of impact of the amount of impact they're reaching to these global audiences, and the amount of misinformation being told. Ole afianga la ali ato ole afianga afa bela etier what war mai tailia tasile mai tai ese foi anga fainga fai me la so fainga parota mai taile Renata ese foi anga yes kai dinga fai eke fai ka ngode fai to tere la tole ko meni mai ai ana leina ma vai leina mana fainga report if foi ana to le pa ma fia me mana to me foi na pa wana tangata nalu ia ele ifialu even tio now kele lo po walo approach le o tele lo foi pena sawi
ile taibile na si mai ai masi ngase mai ai le fionga le palmi fa se la fa ternonga ai ole leanga me fa pene a faya e sau HRPP langa o makua afeki o mai Pasifika inga ava dut fatule atua e te mori mawina tasile na vaenga na matua io liliu ese ai mala ulango ma o te fasos manino. This is why one of the reason nga lainga nga sola la ulango nga i te tono leipa tu loa ne o ka ele ole leipa itself ai o ko kongo makanga ruenga o tangata tu motor Pasifika le MPP kulo wale ngana ele afia fua le patele ya papa langi la ele o mala malam so le makua HRPP o makakai ngai eyo e o fasa uia ya la manguku nga o pa uku la epa ai tu la imel sa fa pito e ke vai o kanga au le ke vai wa au le hanga fa solo ako e ke you can tell le la ko nguku o fa si fu o isi ate mina fa sa ila utala eyo na fa sa ila utala o fa tu vai ka kiare por ki Samoa ku sabe ko ke vai mai ya o te tu le fast o ke lo foi ko ke HRPP ai a ka ko mai ka ko me fai ni usila i ka ko le makanga ruenga le mo ke o mai ai kulanga uma mer Pasifika a war ko so mai fu me la fai Samoa ai wo fa fetai ai nga wo fai inga tu no wa afia i fu le leipa ke le ka ko ke lango uma la vai ai wa fa fai fo o se au wala na fai ele tua se i koe reshuffle mai ma kukuli e se aire se au vaenga nga then by all means e ma fai anka ko safar ka ko koe kuri o risko ko sanga ngai wa ma fo no te tala ma ta upule la ngole ai ia au kuri le tu la email vaenga le atu me fo ila le wotup ma kwa kali ele o maua a ko le au pepa but because all the emotions la ele fia la ule mali to ele fia fast le la o makua i saufa alo le manga i fainga le reporting ia le ato ia e sa le lava ole lo fa ko ke le ia Renata Rivers wang fa nga ia le ngore PNM 531 PI Malaysia Pacific e mo moli mai o nga lava la ngonga mo nga lava fa sia folinga mai o fonga wa sa o ye me o ba fa le fengo la ka ariko na maka mai o planning o observer ai kele ile melen ka fasia ya le bange ko plasa lo nga ro fa va pen ai almost lava ka kai ka fai ka o le menga renga pen mo le anga o le melen ku ai lo se menga e lo ke le ai ma se me o fam kala mai le reason na lei o nga pen e ma sospetta le palmia ia l'observa o vengono con lui o Renata Rivers voleva fare così a Culepa o se mi un biao fare così a Culepa o allora ia edita o mas kama voile o che ni mtafa o ia le ngala ku edita l'observa le kia sauro ngai fa fenga renga laile ba nga laile ai o ka la ma fo mai kusa o le link la le ale chapipi le la ka un fai ya kala le sa am kala ka fa bale ia e o ke o fa ngai le fenga renga fa nga o fenga mainstream area radio de Zealand ma mera be ai sa fai le lipoki e le akoko e ma kwa balance ala ngi lipoki fai mai le ka fikau o winga o ofisili la hanna mali atawa. Is there a possibility like in our reporting there we can lodge a complaint here in New Zealand awalanga with the help o le ngang ofayak because o kako ngau ka inga umaka kele manga o e kuku vaenga le afileanga a fai o se afilanga o la tala fatusa le nga yele ku le o le afio le nga paia le ka umer kus paia a fai o le afi fo ile la kuku o le afi e mu kala di le nga i le avea ise mesa we have every right as a citizens ai me se fo ka komi e ka ke fai ai se kusia nga ila koria a wa le fisiri nga se sengi la ko reporting previous. Did they make mistakes before and errors? Well, I think I'm not going to speculate. I'm going to go into Baba Driva because Baba Driva is a good example of someone who has made mistakes before. If we could bring up her photo, please. For those of you who don't know, Baba Driva is one of the main Pacific correspondents for TVNZ, which is a government-owned
the government also owns TVNZ. So this is actually a really bad reflection on the New Zealand government by how they're treating, the news with what's come out in Samoa. But Barbara Drever, she had a case where she tried to do an investigation into a drug story in Samoa, and so it was published that TVNZ faces legal action from Samoa government because she had incorrect reporting in Samoa. The Broadcast Standards Authority ruled that a One News story reported by a Pacific correspondent, Barbara Drever, breached standards of balance, fairness, and accuracy. Drever's item portrayed Samoa as being awash with drugs and guns and suggested gangs were building a terrifying arsenal. She referred to media reports of hard drug use and shootings in Samoa. The BSA accepted these issues existed but said her evidence did not justify her strong, unequivocal statements. The report lacked balance, with no perspectives from Samoa community leaders, government officials, doctors, lawyers, NGOs, or local media. Drever relied heavily on interviews with the Makoi boys, who claimed involvement in drug use and dealing. So the BSA accepted that Drever acted in good faith, believing the Makoi boys were truthful, but found the men were not credible or reliable sources. So, like I said before, being a journalist comes, especially a government-funded journalist in Pacific correspondence, it requires a lot of social responsibility. But where I'm finding her holes, or where she's not doing well, is knowing cultural protocols in conducting her journalism. That's where the lack is. Mara tua mai ia re teine lea. E whea tuala utala. O le teine lea. Se ilonga o mea tau jatula epa. O le vave i o le reporting ar finge lea. Wa leva taimi o le paroka lua whirua kasi. Wa leva na yeisia uo, wa leva na tango whaafiso tai le ia le mai tai lea. E le lei o le la wha uo o se uo fo ie. He's a well-respected person here. I won't say his name. Nga ngofo la, ma whaafiso tai iai feed uma iai informations. E winga la le mea leo le conspiracy le whanganga o la aulima tu lo wale ngana le whawhingo fie ma foi ma olo. E o le hit and run wa uma nga send iai informations. Ma polo misi mai ngake kango e look into it makusi si article. From that day till now, le ai ma se mea ngofo finge le fai. La ai se ivanga ngange mea vilia kuai kula epa. Wa fu whatever o ia le le fo ela ku le fo nga mangko or ke fo le nga fa pui fiki. Ya. Kengera? Ya. Iana li poki fo isa fai matulanga umana fa pui ia e malo e government fiki. Onga ya isi fo mea ia nga kula i mai. Now, ele fa pe fo mea uma amengas ai o le lainga lea. Ona wala tu fo le li poki sa o mea. Ai ua whaapiko kasi i se source nga ia maua mai fiki. Lenga ngofo ilo whai kuskusinga le anga nga il malo fiki anga kawarunga le kofu wharpui. Lena involva toi mani usila matulanga whapena. E whapenga uma fo ilale skaidi le uke vai koile i vanga le il tulanga. But too bad. Tula epas no longer in that seat where eokwa ye use and abuse. Ia me umala ko ke kuskusia ma ole langona la nga o fano no nga le ia tau le mata upule. Ole fele lei peila mai ka ida renata peila le o fele lei mai kusi alfa city. O ko mala malama ile fakunga or kala le faku pepelo ai fo mai o lai fongo ia. Lena fa manino mai el sunga la ule malito. O fainga ko kuskusinga ngamea. Ua whainga kou kuskusinga i le angoa i o le mea kau whaaleanga le uma koe whaiaku ka ngaka e o ngā sao story e koe whaasao e le o se mea nganga ku karangoa. Ai sao e rausa unua ngari atau ai wa aingir kusinga kenge reo rei natau langa article ma le headlines e umanga whai mai le mele le observer ai koso ko lo matua marpiko i lalo i le mele wha mai ngā assaultia le la ua iai uma mawhauwhaunga papalangi maka ngaka e whai kau melea lo ingor mele le wakuli le observer no ngai le ngar parmi rongo inga le ngar parmi ai ongor mele le nga fasi le journalist le mai kaila ko for ngoro ngaka se kilo isa mo ma langi ako tanga tonu ale ona tu susinga ya ngar ne sa mo le poki fanga paro ko ngenge o ko ka se pepelo lang poki
ngala ku fala ngi poki paste longo of am kalanga kulepa ai le ai maselo ba ai la uli male fast male sap sera ko foi ku e lo male le umalo ngele fast alors so ko fi le mai fi le mai la nga fi le mai la ba fa ko kala ana ki e mai ko si me ga fa mai o parking le parking pa fi au ka picha o fa wanga la wala o le fa wanga e nara le fa magu le Pacific Asia mar PNM mar 531 PI fa nga e pa triva le fa magu le TVNC ai fa nga ele au fa nga le observer le ngolo le observer bo leva o ka le ya sango o le la ka wol ba nga le fa nga ko nga menge ki e la no ai lo le fa la ko ripo Yeah. Sorry, pardon me. So my main concern is like, why are these government-funded bodies hiring competent people who have cultural competency and integrity? I think that's a good question to bring forward. It is a tax-funded, organization, and like you said, Ace, this is a case that we could actually take forward because they literally contributed to the misinformation of our Prime Minister. Tulanga information sa o mai malo Samoa e vere ko inga ma se ima o mai roi ko wa afa nga solo ngimia o nga mai roi ko ka mai mo ka mai pa ai ko fiko ro fi solo ko ma feedinga ia information si nga ile Sorry, the other thing I wanted to bring up, if you could bring up the screenshots of the articles, please, Misa. I don't know if you've covered this already, sorry, Ace, but see Samoans, what are they? PMN? I'm just trying to zoom in on the 1 second, sorry. Research. Le tulanga le article le Samoa Prime Minister bans nations. Samoa's Prime Minister bans nations only. It's not Samoa's only newspaper. That was shared by ABC Pacific as well. Samoa's only daily newspaper slapped with government. So they have spread a lie. That is Pacific Media Network. That is not Samoa's only newspaper. See? PMN. Yeah. So PMN unfortunately have to answer for this. This is a huge injustice to Samoan people, and this was I in previous Media Watch episodes, this is what I was concerned about, is that the processes in these government funded bodies are not good enough to establish truth, and now it's happened. Wow. But many newspapers sa elong ko pa fa solo media or TV podcast mo radio then newspaper comes third. Ele ngal paule o information le ka kilunga le funganga le o so umalaba. Sabe mo ka funga paule pepa. Ole kelle o akako kilunga media outlets Samoa. E piko kelle akula information Samoa mo skamba ila ku like ale kelle o information le mo ka Samoa ele ngakala Samoa. Afafu. Le la ka ngwana ba mekas ele nga ona observer la mo waise fa ko kwanga mase we can get lost e fa nga ka ko be share observer male me akola ba ele fa pe la fa u si la fia Samoa me la ko pu ko malo e ti lo la utala I tua tonimia manga ia fo ya tatu mai tulo o kua pa ka kua melia cancel lo subscription no le observer honestly a fai foi run le kako campaign le na a fai le tu inga level le fa mau lulunga le fa alo le tai o le tunu umala na fai nga malo ma le fa alo I ko kelo kangaka ora pumongia why are you still subscribing I le tu inga nusi pepa fai tala se fa pia ioi or menga if I were you malo Nana to Samoa ba ko nga subscribe Nana ka fi ko subscribe kilo on usually pungi
so elingi news o ko pe ole taliana ole vaingale a esila fia ele matua tu vai lua cancel our subscription ioi awa fo ila o tu peia le ai atili ai ona mo le esila fia o editor o fiki ai o tangata ia mo le fia le to tele o le tinale a masian tamale le wo vai tu o la ua ia le in charge of observer time nei le wo tu lunga ia mo le fia kasi io ko wilo ai kanga kai le vai ngale io to si le fia i le tele no tu misa so o fretua la na le o tinale masian tama o vai ngala le mai nga ko ngare le ku kala umaia o ila e fidinga inkia le wo mo wala so au tele shinga tu mo vai tato le sawa ton ole o ile fidinga runga o vanga le sawa le malantama la san ele o savea sano malifa has nothing to do with this now anymore au sir fia wa ngase si ko inga ai mo sir fia lang o le tau faleanga ma le tutu ma le tulanga le wa matana in vo tau fai e fa o la ka wa ko media papalangi e au no manga o vaenga le controllinga le tulanga ona pasi le inkia fiki ia a faya ko turn left turn right o menga le kupu isi ka ko amio wa ka ko publish le o publish le a editor yes sabi ia le na tonua o ila le mafuai o i tonua le mafua i tele fo ile tatou samala i norfiki inkia ai la ia tangata le tualanga o le kam le run nai le faingo ia te ulaia a wa oe cancel our subscription me mo kemi sei la to va ai wole ni tupe to e amatana ale fa da to vai ta to ia e tau ma fa ele se me ta o se accountability ma se transparency le bele and this is why mo mier consider vainga le ina i te fa sa to singal tenere o papra leanga ele o se show of weakness io a fai o longa o langa ele loku ele ka di kongu le ka o siding or the truth mara mi kongu so ia taula that's a misleading is se le fai ngor ngakala io le tango i fa tairo mai le par mi fa pe it's a show of or vai ngale e vai o le ka ki ngai ya kunga ila lo me fai me pi o mar fai kara pelo mar ka faleanga exactly o se show langa o se weaknessinga vai fainga Donald Trump le fai er gaming ikulo and I'm sorry o to te against a le mo te fanga vai fainga le fai kwa pingia Trump ele worried kamalo and he is the president of the most powerful country and nation in the world he doesn't care ele popole tolo okay respect okay stand wife peka e ka kaunka ko ku fa kasi man media a ke vai kwa ese ma pepelo a e fia ku fa kasi ya no mo ke refia ku fa kasi mangi media yo mai the reason for ile mo ke stand ile truth yanga we know exactly the mele mo ke ku wai io o angi me anga u fa per complain so even lela over tour fa ti ingale ne foi mo no he always has a meeting with us in office every Monday if I meeting at company the gamer puli ole upula unga le male upuli ngai for mai ia wange ia ngi kanga kai uma enga e se almor ka ka fale anga fu ile a fomo peila fomo le no vai tu ia Dr. Matthew ke Roma tu ala Bonifacio lenga amai uma runga matiman ni apologies vai see we don't want that lenga a yengi me fa penga kupu o ke le vai o ke fa ko ese pe fa pe nga uma ma fa so mari ata wa fa makala li ata wa sa ongor me ai usau ese me o ke sa kusi a ko fai mai lale ata Asiata please ko ila lo me nga wa why say something ke fa sa o mai le media for instance le la va tu fa te inga na ye le si le ta fa so na va tu ila u fa so nga ile le fonga wo to ya fea le fonga le no mai ia tu lo le fio anga Safai i fefoi safua lena mana tu na tatu tete i uma fai ngo le vaenga ma le ifo ia fomuina le o papo
e tūlanga fo i ongi upu runga social media tūlanga mana tūla na avatu ale ma whasoa mali atua because o lo ukari kongunga le nganu umar whasamoa e le ifo fua ngisi onga ongi whainga kala whaapea i runga social media si o le site le nganga vaku le ma u whasoa peitai na fe mai se tasi o matai io na fe mai il tatu ofisa o ofisa koi na fe mai le foi ngai to ro pulo mo fa ka yaku si so fa le la ka oro a so fa sa fua na fe mai ma mo mia se ma fa so le mai fa o mai asiata ma lio to fina ngalo onga ore ko fa la vai kasi ngu na au kasi ai ma afa kasi ko fa a inga ma fa podu le anga ua makua kapu ar mako hu mengi wa umang fai mali lienga ngu mua me fa pe o le are me la kupu a fai a sa vali e ngu e wala su ele ami ko su e la na fa o mai na o lo le si por kalami fai ngo fi e yang ko fai yako e uingi o ko finga ngalo mangi o mako la ngonga maka upule a fai o le ufsa ngo mai le fio anga sa fua e mongi fa maongi mai ya la ko mafuanga ngora ko fai ka ko respecting ar menga mai see that is good reporting ioi identify the mela o fa sa mai acknowledge the mela o yai ko aveno fa mangi ngonga me o kule mai why can't Samoa observer do that ar mele yai ya ure se nga mai si au le ingi me fai nga ngofo a li fo turn on le camera sa we sa mai lo ma au keep io ora mela na le tu lai mai ile mata pura le la o so tu ai ma le au vai nga ia tu stala mai le ya tatu ar mai kai le papa driver mo si la fia Samoa ora mai tai tonu ale le na la tu mana tu ala na mele fai Samoa na no fa tau mo fang pia foi ai tu i mo tu pulanga Samoa ai ngo foro ka pueka ma pu e video ai na sa mai langa ri poki fa mai o keng le wo o ko ngo Samoa ai mo wa enga so enga o ngai ka mai ki ngai ngu fu ai anga me nga fai ai le ma fu mai le na su wa ele malo Samoa ele New Zealand. Maybe it's time for us for kau ngave se kako complain le TV set male PNM male pacification e fa makala el kako concern ilako reporters here. I agree. And just to put it on top, Barbara Driver has won so many awards. She's got an Order of New Zealand Merit for her reporting and her journalism. So the government rewards people like her who are very, not in tune culturally. And my question is why? Yeah, and I say this in English, and if you're watching Barbara Driver, you better get your facts right, because you are reaping the reward. You're getting all these awards from reporting all the affairs that's happening in the island, including our country, Samoa. But you make the biggest mistake with this, article of yours regarding the banning of the Samoa Observer. And you need to go back and interview the Prime Minister and get his side of the story, before you finalize your emotions, and publish it. So, orkalanga mo, emesifo ia tustala bal toteleo. Yeah. At the end of the day, le ato. Ele ai masemea a mea o farpui ai se sir kulanga ma le fasainga le ar mangingo fo I o le fasainga le fasai. To say in other words, ele ko fia kaukala se pale mia po se la aule mali toys observer. Yeah. But ele partly they can still report. They can. They can. Foi lá mele le que fai akwa. They can still report it. Pe ku vila ko fasili ya langi e fai lan. Ai manga ko mai o le public vai la yai. As falai le la sa ngi. Le usa ngo el parmia. E mau ki ko fe no ai foi mo kuskala. Pa wana me o lo maka mai le live. And right from the live. Maka le live. O me nga fai ko kele ko ya sa I mo maka. La ya na no foi atu.
nga pau ana me ole a fe ai oko o ngai o mai fo ile live makuskusinga ye mai o ma sa wa ala tulo ai ko wori poki de mesi o ingai ko ke intrapoi ai a uma ya le live o maka o pula fa so mai ai ko wo report exactly how le fa so mai parmia o ai ole a fia la ku fo fa oko what are you missing la ku ko fa fi fa valero ko vale le fa lo. Absolutely. And I mean, I had my viral piece from last year that went off about Samoans in New Zealand needing to be humbled, or Pacific Islanders in general needing to be humbled, especially how they conduct themselves in these spaces. These are the people I've been talking about. People like Barbara Driver and Renata Rivers, who refuse to conduct themselves with cultural integrity, and they ruin it for the rest of us. Yeah. So it's very sad. It's not something that we're celebrating, but we do need to take these people out and hold them accountable. And we can only get to that level if we have courage to just bring out the truth about them. But if they continue to exist in these spaces, they will continue to manipulate the masses. That's the consciousness and mind of people. Yeah, lena tunula. Ole tulanga lena ile foi meta up. Mai ole o kede iva ai ngai New Zealand tu lo le fionga le palmia. Ele ia lu ia pa drive No. Fai se kala, fesiringia. Eu foi a Renata Rivers o Samoa. Renata no. Ele ia vai. Ale ala o mai mangi mau a save unga mo. Yeah. Ya esa o ile sa unonga. Ku sa kele save unga mo ai uma inga. Wa mau ya what? Exactly. I think if you guys are wanting to read a good coverage, go to Talamore Media. Talamore Media did a really good capture of why the Prime Minister banned. And I also wanted to bring up another perspective from another New Zealand journalist that they posted on Facebook. If we could bring that one up, please, Misa, by Grace Tinetali. Okay. And she shared her thoughts. I'll start reading it now as Misa finds the graphic. So, as a Samoan and as a journalist, these are my views and my views alone about the Prime Minister's decision to temporarily suspend Samoa Observer from his weekly press conferences. There are a few important points to acknowledge. 1. Cultural respect still matters even in journalism. Approaching a Prime Minister's private home is not the same as approaching their office or an official event. In most countries, including Aotearoa, a leader's residence is treated as a private space, and in our culture, fa'aloalo isn't just about how we speak, it's reflected in how we present ourselves, even down to the way we dress. Respecting boundaries and showing cultural awareness helps maintain trust and professionalism in our work. 2nd, a free press is essential in any democracy, and access is a key part of that. Samoa Observer's suspension has been described as temporary, but how long temporary will be is a fair and necessary question. 3, with media freedom comes media responsibility, which means accuracy, fairness, balance, and verification are the backbone of our profession. Seeking comments from all sides, correcting mistakes, and avoiding speculation aren't optional. They're the basic standards. When these standards slip, trust in media weakens, and that impacts all of us. Pray for Samoa, our leaders, and Samoa's media. Keep credit where it's due. Ngaya lang article because ele o le JPP pero lau ko vai sa ora vai ko fa the media, and for us to decide. So mangaya le article Grace, which is another Samoan in the mainstream media. Yeah, ala mo ringa se Samoa e lua. Ngor man ye mo Samoa mo e fa maoni ele fa itu au le wingo le uta malama le ile mata upula tup a lenga yo isi Samoa fo ile e akua wale mafainga ko controlling lo ma fau already program lo ma fau e ke kai e ke ro fai na on ma fo angana e pe ano fa tu le atu ore kuai fo yanga o mai rungor ka por kala me ongi mea kau ke lo ayo le fai fa le a mio kongo ele fast tu lo enisi e o so kuai runga e ro kuai runga e dise mera la inga le foi kau ki fa kari o mai le poki le fa tali le ore tingo le bionga mar forensic le ma fa kari o mai ma le atu
nga nga sawar kamar nga ai sa mala mai mangisi o fai pule fast tulo sa so nga ka fili sa ungoa ma so nga faile milionga e a ungoa ma ka yala me uma e ke le ola ungoa ka ko por kram kulo e tote mai mo ma to mata ia ele fa pe oferto se si tu ai ma fua ona ma tu tala noa tu de tu langa le ole wa kur fa nga malo ole matua manino io tu singa tau fa le anga ma tau fa se nga mai ele observe ai pa wala va nga le o ta oto iai wale ko fia kala ngoa ma fia popula i ele para mia ku sa ma me fa Trump. Are you from CNN? Are you from BBC? No, I'm not going to talk to you. Yeah. No, bye. Ai ole fa alo la walunga la ngore se ngale ai mo mele eto o Trump la maybe e kuria fali ai le ke Trump lo kilo mai au ke kari I'm not talking to you, so that's mean ai le fa Samoa inga ia mala maka o yer me o like the cultural side of things. Absolutely. And just to add on to that point, the amount of money that goes to Pacific organizations that the government sets aside is in the millions. So you can tell why these funds are highly contested for. But it's so funny that the people that we put in these editorial roles or Pacific correspondents lack the most knowledge about what you're talking about. Afele winga le lutvet vai o le simple ia kasi ala ka kilo e fainga ka ile pandemia onga le mafai ngonga kango ignore ma le fia kaukala ya o ale ki sa fai mai ko lenga o kanga ka soifua o Samoa e ia le ava kuri ma le ava faka o me uma io o la audi fo ska ka kumu le lofa, so mine as well, please leave. Oi, mo le message le Kou fai ai. Ai mamalo voi o kuringo. Yes. Kuri mamalo pa pe kai ka la ko ba. Vai fa ia melia. Ya, o melia ai le fai al matu tala. Fa mo le pe fai na tu wale. Mai. Le ma se fa pe mai lunga, fafu. Kele fia pula o kele fia kaukala. See, in the Palangi perspective of things, that would have, be would have happened. But like you, get out. I don't want to talk to you. See, I faila e Samoa. Oh, ele la o kele la fa le kong. Ele alo fo ka por kala me aver ka ko la lo le fionga pan me pe o pe ya too much ya. Kulo. O me o mai sa ngo ye le fionga pan me ngafi. Sorry. Se nga sa ua le va ma uia le va iyo nga uma lo nga fa mangingo ile akungu ma fai sa mo ya ma sa no le par mia ya sa mo I ma fu anga uma ia wo pior up by melia. Therefore I okay le fa sanga kali la fisidia ala media please fa nga e ku ra I wai ma for kai mi e ki ka fisidi mai okay le kai o karngoa ma e lek e need mele fakoi la ka wonga over nga o ka fikuri me me o certificate ma me ia ai esse certificate ka nga la walunga melia mo I longa faila valava fa popo ia fai fa leko ofu malonga lua ia le leinga e mala malama ia I la wanga nu le va fer I fa pe amiki fai la unga e lo o lo ku o lo savali o lo kokala o lo ngofo me uma fa pena fa popolo ia ele mala pa le Palangi me. I think Baba Driva and Renate Rivers needs to come to your school. Or put them in the story. They would, I think they'll do well. Lena o lo winga la le e fa toi la utala ta ua ia o ko foi ia le a fa la mele le mawai le ngor kele le ia ele se la video le ngafai video hampo video ya la foi nana le no o te fai atu o malanga ma ya kele le au le au fia Samoa ma le au wana pi ma le au Samoa when it suits you wa kele ale malanga o isi au wadi ie ele ko kele o kai nga malama ile fa ka wa ingo meia al bawanga me le ko ke ko se ko ke kingo ya esa ai ko ke leo ya Jacopo to te fa nga ina lo to connecti fa Pacifica to get what you want pa ko ke leo ngau I ko understand fully what it means. Yeah, what is worse to le ko nge ka ko le ngo foi ko pe e o Pepelo. Ya le na tonu lava ya o tele la na ole
tūlanga o le utula i mai. E le ase mea, pa o le kali o ngai mea uma. Ma o tere whapau te whatu pēala o kala le whaku. A whai o le attitude lea continuously e whai mai e tangata nei pēa no whatu o whai pisingisi. E le ase se sengo mei pisingisi le atau. A whai tau te whawa ia tu pisingisi e HRPP e le ngungu maka akier por kiki ai o mai ka aro leanga. To me, I would go fast supporters, tauta ia supporters, don't even waste your time me koe whaunga o ngangai. No, honestly. It is a kau whaleanga, it's a fact. Yeah. Because if they chose ka aro por kiki leanga, then ona ma whaanga o e fuerangolango. I loa e HRPP leanga rau le whalela e la foi kupe, whale oloa la e moka HRPP, ai ele ngungu, le winga luk whakoi. Langa ia ka ngaka e professional la kou approach. A o isi la ka ngaka. E whai o le HRPP, a o le sau lunga o kau whaleanga la kou ia. Me la nā le tate whai atuai. Tua inga si kairi whai la whai kamarea. Cancel subscription. Pa umai, ia na tate diale pe o tota e wheu e wa i lunga o pe aure sangi. Ma ima wai fuale a ia leole. Or kai mi ya le to. Yeah.